بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدميت أقول من زكاة موضوع واحد كمجيفا واني ماغنو كم مسألة كبير. أي بيفاري مدل में زكاة أي हिस्सा कुंपुनी ज़कात अदी एफ़ोगा कोई दीपा होना ज़काती के ज़कात इतनी मसला हूँ मेरे अंतर में खुदा सा को धन्यवाद है. फर्तवान अवल में ये का वाहदा का फाने अवल में नना रिही ज़कात वाह कई एक तेरेगा निजमान को किधेर ऊपर नबुद फैसा के ज़कात हुआ अदी ज़कात वाजिब हो गए आम को ज़कात वाजिब मुशारत बसों में किया हुआ ने अदी खास को मुदल का फरीम वाजे शारत वाह के सौ में किया हुआ एमा एक बिंदल को मच्चम के असास के मच्चम दिन आओ में हिस्सा को आह देखिए उनिया ये कुली को आह देखिए अधीनी वाह देखिए स्कूल में बयान को फावा मैगड असासी शरों तक ज़कात का शर्त हुआ एक तो मैगड असासी शर्तें ही निसाब हमोमाई निसाब आहार निसाब हमोमाई हिजरी आहार फुरगई हम असासी को ज़कात वाजिब शर्त इस्तिस्ना प्रैफा बाय तकती गनोनिया मिले गोवा में बेवा के ज़कात का आहार हुआ कर मुझे और धन्यवाद का लेची कंडा दो एक ज़कात देंगे मी व्यापार मुद्दा मिता माना पुरवनी नबुद फैसा गोतुगा बेनु पुरवे तके दिखियवा एहनी अंतके ए हलाल विकुमा बेहतिफा तके ए व्यापार मुदले आवल में के व्यापार मुदल का बनी ए मुदा व्यापारी इस्तेमाल कुरमा बेनु पुरा व्यापार कुरमट का ए मुदा मीहा बेन को पुरा इतांग फिगुवरिंग मुदा ए व्यापार मुदल गोतुगा बेलवेनी कों हिसाब कुंतो विवाह दक्काफ ए मुदा तिमाय मिल्कु तिमा ए मुदा मिल्कु पुरीरु व्यापार कुरमुगे निये गोतुंतो नूनियामु तिमा ए मुदले होदा मिल्कु पुरीरु व्यापार कुरमुगे निये नेतस फाहुं ए मुदल व्यापार कुरमुगे विकुमुगे निये बणी में हिसाब पेजियें ए मुदा व्यापार मुदल कबान नीगे खिलाफ का तफात कबानी एक मच्छर फिगुई मसला कबानी निहारुम अवल में मिसाल का मुदा मिल्कु पुरायरुगा व्यापार के गस्सु उन्न जिहेन को शर्त पुरा कम विजया मिया को मुदले को उद्म फोगा वाकी हिसाबों पेशियें ए मुदा विकालन गस्सु पुरियस ए मुदा नुआने व्यापार मुदले ए नवे मुदा मिल्कु पुरीरुगा एक व्यापार पुर मुगस्से नेती ए नवेस मीगे मकसद की कम में मुदा ए मुदलेंगे ना गन्ना इरुगा व्यापार पुर मुग नियम उतमे नोने गैंग इरुगा व्यापार पुर मुगस्सु नेतस वाकी हिसाब को पेशिये व्यापार के नियम गस्सु पुरा हिसाब पेशिये ए व्यापार मुदले को पुरन्या गैंग इरुगा नेतस ए नेतन फो गेवानी व्यापार मुदल एगोता बोड़ा इन्वारे बोरा वड़ा कम फवानी अवल में आम को व्यापार पुरा लेवे पुर विज्ञान फिहार तक व्यापार पुर गन्न मुदलती एम गन्ने रुपए स्विक गन्न मुदल एको सहारक नियम मुदले गलपान व्यापार पुर नोट्स एको वो हिसाब को बेचिगन ए व्यापार पुर बस ऐसा एम बिमा व्यापार पुर मगे निये बस्तु अन्न हिसाब फेजिगन ए मुदलती व्यापार के मुदल का बेलेवंग ए एम रंगल वेलको बोड़ा बोरानी फिगुवरेंगे बस्तु तो तेरे कुरिंग इससे बयान दे पदे व्यापार मुदल को ज़कात का मायने मुदाद पदे वाजिब लगे वे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिस्ना कुरवा पे गोर व्यापार मुदल गोतुगा बेनु नुपुरवे चेहि आमुको मिया के जाति
shakhsi beenun taka beenun kore vechi zakat wajib nuwakam in deha kodde enun gaggotu ka beenun kore vechi zakat wajib wane hadis ko laysa ala al muslimi fi abdihi wala fi farasi sadaqatun muslim miha ko bache ena bilku alai alu mihaya adi ena ge as ena dubba as ega noe sadaqat mane ge konite zakat أنكرون في القرآن الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة إبامه مودلو زكاة نعواش إيه مودلو كتيرة هم مريها مودل سوادي إيه بيفار موداكم كان سهل موداكم كان سهل عموما علموري ني دليل قرباني زكاة مودل واجباكم أدي एक मचे علموري إجماع نقول قربا فوي بيفار مودل زكاة واجبا النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن يمن فنوا حديث قربي أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم هذه سجي فرتوانا كيف حديث كربي بينون لك أول كتابين كبير كيف منون فرتوانا الله كقوتكم الدعوة ديش إنه يكون قبول كفيام تبى النبي آگے رسالة حكيوا إمون عقاسه تبى النبي آگے رسالة حكيوا جيام دين إمون نماذ فرق كربكم بيان بديش إيه نماذ إمون كفيكم قوانا بدين إمون كيا ديش إبامهم के मुदल फ़कीर लगते हुए हक के गुतुका ज़कात फ़र्द पर ही पावा मुदलुम ज़कात की फ़र्द कमगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि बयान कुरान में जान हमें में आसाफ तेरे आसाफ एक लोग बसरों को वारद में आसवे इब्न अब्दुल क़ारी विदारवनी कुंतु अला बैतिल माली ज़मान उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु तिमन कदे गुफ़ान उमर गुफ़ान के ज़मानों का बैतुल माल हवाले होने में فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها दिन मी ज़कात के वगुदु जहुनी मा मी व्यापार वेरिंग मुदा हिसाब कुरबाकम व्यापार वेरिंग मुदा हिसाब कुरबाकम शाहिदहा व गाइबहा एक करेगा फारो को फिन्नम व्यापारिक बेनु कुरम नेरेफाहुन्न मुदल अदि नुलेरे कुरवाकुन्न मुदास ए बाय मुदल की आवुन तेरेस बैंगची की बिहार एक बाटा के चने बैंगची की गुदल मुंडे चने बैंगची की ऑर्डर को की अन्नेची एचिमेंट आदे इनमें साबुन मेदिन ने भी व्यापार कुरबट्टा का मुदा गन्ना हिसाब पेशिके के मुदल के ज़कात के हिसाब करन जे एम बेजाओ एचिंग हाजिरे बाउटस अथवा बाउटस गुदल बाउटस अदि ऑर्डर को अन्न गने बाउटस ए मुदल के तेरेगा हिसाब करे शाहिदहा व गाइबहा हाजिर और मुदलाय गैर हाजिर मुदा ए नगद व्यापार मुदल तेरेगा इमना को ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب दिन ज़कात एकैफा नंगवे हाजिर होरी मुदलुं हाजिर वे नेक मुदला हाजिर होरी मुदला देबा एक्को एक माने की मुदा एक जातु का नेगेनी होरी मुदल एन नोतो ने मुदल कुन्ने ए मुदल के तेरे को वे नेगेनी एन नवेस हिसाब कोरारुगा मी होरी मुदला आदि अन्नम होरी गणेफा होरी अन्नम होरी मुदावस हिसाब को गने नंगोल शाहिदा गाय देवा हिसाब कोरा गुणुबे एक माने की मिसाल कम अगुमतु का मिहिनी नगुदु भैसा के 500 रुपया ऑर्डर को फहोरी मुदा एबोर 1 लाख रुपया मुदा ऑर्डर को मुदल भैसा दक्का के गने पुरी मुदा नो आदे अदी एमबेजा भाई नेम मुदल गाय मुदल एमबेजा मालगोन में बेजे हिसाब कोरा नगुदु भैसा के 500 रुपया आया अगम ऑर्डर को पुरी मुदल का अगब्बा 500 रुपया में 1 लाख रुपया ज़कात है ए दारो एमा शाहिदा गाइब देबा हिसाब कोरा ज़कात है इब्न उमर फराक़ुन रिवायत में असवे लैस फिल उरूद ज़कात इल्ला मा कान तिजारत मुदल मीहा गेंगोले मुदल का ज़कात वाजिब नोए व्यापारिय के मुदा आसको फनोया माने व्यापार मुदल वसूल ज़कात दे कनो जे व्यापार मुदल ज़कात वाजिब होए वाजिबा का मीगे पर एगे दिन मोती व्यापार पूरा मेह को विक्रम मेह हो क्या मुदल है और दिन ने विक्रम मेह मुदा गतिमा मुदा ए व्यापार मुदल को तो बेले ने
මීහක වික්කම් ගන්න මුදලෙක් වකි හිසාබකුම් පෙෂිගෙන් වේපාර කුරුමුගේ නී ගොස්සියා වේපාර කුරුම් ගොට්ටිජ්ජම් සුවාලකී මුදා කීනෙත්තු බලන්න සාරක මීහ ගණකන් ෆෝන් තගේ වික්කම් ලැප්ටොප් තගේ වික්කම් එකෝ වකි හිසාබකුම් පෙරිගෙන් ඒනගේ ලැප්ටොප් වික්කුමුගේ විශ්මනෙක් ඒනගේ තින් දරින්න තින් ලැප්ටොප් එක දීපාන අදී ඒනගේ අම්මිලි ජාති මම පැකස් වේස් කොප්පා එක මේන ගති එච්චි වික්කම් මිහාර වික්කුම මක්සදේ මිහාර වලදී අමිල්ල ಜಾති වේනව මිල් බංගුල එහෙලි මිච්චි විශ්සු මේක එම්බේ කියන් ඒසාව කරියෙන් මේ ජකාතුගේ නි මුදල් ජකාතුගේ වේපාර මුදල් උදේක එබේ නුවන්න ඒ නගේ නියම් මිහාර දුවගේ හිඟෙච්ච ඒනගේ ඒ බේනු කරා එහෙන් ಜಾති අමිල්ල බේනු කරා එච්චි පදේ නොවානි අමිල්ල බේරුම ගන් ලැප්ටොප් පදේ මිහාර හේති යෝති ඒගොතුක බෙලේ එහෙමම විපාර කුරන් එනක දස් වකි හිසාබක පෙරිගෙන් ඒ මේ රූපලයන් කුම ගානම එනක මෙන්න බේරුමගේ බේරුම වටක් කුම ගානම එහාලක පෙරිගෙන් ඒ මුදලකී විපාර මුදල් උත්තරේක zakat බුදුගා හිමෙරේ එච්චෙන් නිසාබ ගාක පුරිම zakka පාණි විපාර මුදලක නිසාබක් කියන සමරණා රෙහිගේ නිසාබ අවගොන බලන්ති හේනි රන්නෝතර එහි නිසාබ අමවා රන් හමුවඤ්ඤා රණුම් බලාක මෙච්චන් පහරේ තංගොල බොඩුවේ දාන අදද මෙදෙන්නේ නිසාබ හමුව අදද බොඩුවේ බා zakat වාජිබාල ලස්වාන එම්බිම රණුම් හමුවයස් උනිස් රිහින් හම කුරියස් රංගල ගොතක බාණි අවහ ෆගීරු මිහායගේ මුදා දිවේ ඉච්චමු හම කුරි එක් මානේ කි අවය අවහ නිසාබ හමුවච්චක බෙලීම වේපාර මුදලුක ෆායදා බොඩුව ෆගීරුන ෆායදා බොඩුව එම්බිම නිසාබක අසාසකී රිහි උනි රං අව මේ දෙන්නේ රණුගේ නිසාබකී අට්ටේ පස්කරාම රිහි නිසාබකී පස්සදේ මොදී පස්කරාම එමෙ පස්සදේ මොදී පස්කරාම රිස්සබ්බා ෆාසාගේ අගබ්බා මුදා මිහා අතුකරජ්ජා මේසා පෙරින් ඔදි zakat වාජිබ පවගොන්න මේ දෙන්නේ විදි මිහාරගේ ෆෑෂන් බදාගන්නක මිහතරවාස් හස්තේ ගහව රුපියා ගන්නලගේ එමෙ වරුගේ අගු පුරි එච්චෙන් ඒනා වේපාරි ගොතුක බේරුම් කරන් පස්සේ මේ ශාන්තිරි ගියොති නිසාබ් අමල් දෙගේ මිජුරි එංගහර වීම zakat ගේන දෙරෙන්ජේ මේ zakat දෙරේරුක අවගොන් මේ හොංකාල මුදලෙත්තෝ අවගොන් මේ ඒකිතලේක zakat මුදලක හිමනායි එර වික්කාච්චි විහාරගේ බෝරේ වික්කම් බාටා වුණ මුදාය බෝරේ විහාරගේ බේරුම් කර ආලත්තගේ බෝරේ ඒසියාච්චේ බෝරේ ෆංකාය බෝරේ මුදා ජහපුන් හරොය බෝරේ මුදා තන්තන ගෙන්ගොස්තෙන් බේරුම් කර පිකපා ලොරියාච්චේ බෝරේ බෑවර වසීලත්තගේ බේරුම් කර වේපාරයේ දෙරේක එමෙලි ස්වාලටි කොම්බාවතේ ගෙච්චිත්තෝ මේ අම්කුරින්ජේ වේපාරයේ කුසාලක සිමෙන්ති දිනුනියන් දගන මුනේ විවාද ගෙච්චි ඉක්කා විහාරයේ එච්චි ෆෝර් කොද්දින වට්ටක බේරුම් කර පිකපා ලොරියා ඉබා ෆෝක්ලිෆ්ට් එච්චි අබු එච්චි හිමනානෙතෝ රහිමනානෙතෝ එම කොම්බාවතේ මුදලෙන්තෝ zakat තෙරේක වේපාරයේ මුදලක ගුණේනි මේ කොයි මුනුක්තය ගාව විශ්වාරෙන්ජි ඒකත ආම්මක වික්කුමට්ටක බෙහෙටි කොන හොරිහා මුදලේ ඉක්කුමට්ටක බෙහෙටි කොන හොරිහා මුදලේ ඒගේ තෙරේක හිමනේ ඒ මේ උෆද්දා කුම්ෆුඤ්ඤකම ගන්න බයි එච්චසකි උෆද් බයි තන්තනකි උෆද්දා හුන්නච්චි ගෙරෙස්සේ වික්කා අනප මේ හොන්නකි එච්චි උෆද්දාගේ වික්කාම එච්චි උෆද්දාගේ වික්කන්‍ය ඒ කුම්ෆුණේක හොන්නානේ උෆද්දම් බේනුම් කරා ආලත්ත මෙෂනරිස් හොන්නානේ උෆද්දම් බේනුම් කරා එච්චෙක්ගේ රෝ මෙටීරියල් ඒගේ අස්ලු හගීගේ මාද්දා හොන්නානේ අද උෆද්දිවා හොන්නච්චි හොන්නානේ උසාලක ප්ලාස්ටික් ගොන්නේ ප්ලාස්ටික් ගොඩි උපදෙන්ජම් ප්ලාස්ටික් හොන්නානේ ඒක අස්තු ප්ලාස්ටික් හොන්නානේ මැෂින් හොන්නානේ අද බේරුම් කරා කෙමිකල් තකස් හොන්නා එමෙ zakat ගොතුක මේ ගොණන් ජේනි ප්ලාස්ටික් ගොඩි උපදෙන්ජා ගොඩි zakat ගොතුක ගොණන් ජේ ගොඩේ අගු බාසාර අගු හිමන ජේනි අදි බේරුම් කරා ප්ලාස්ටික් ඒක අස්තු රෝ මෙටීරියල් ඒක තෙරේ මෙලිමෙන් ජේනි අද ඒක තෙරේ අලා කෙමිකල් එච්චෙන් එයි උෆෙත්තේ මුදලුම් ෆාඩක වකින් ෆෙන්නගුන් එච්චෙක්කම ගවන එච්චෙ හිමනච්චේ එක් මානක බයික් විශාලක බේරුම් කරා කෙමිකල් එක එනොත් බයික් කෙමිකල් තැකි ඒ අලාගෙන් මේ එච්චෙ ගෙෂීම
ufadda hunna ro fennane it saaf kora itte kasedan sanga sabone itte kasedan ei itte saaf kora beru kora chamber ek mane ki ei bana karno je ero fennane wakin emmima dengunana machineries beru kore alattan zakata guna karno je iten upload machineries ei ufadda machine logune ehne meskurin denne ipadai me plastic fuliga itte bandu koffa beru kora ko jam plastic ei eta honnech ඒකු මෙලෙන් අදි වික්ක අච්චක අගෝ සෙකිතරේ කිමෙන ඉන්ස් මැෂින් රොහි මෙලෙන් අදි මේ වික්කේ එදීග ෆාලක ෆෙන්න ගුන්න මාත්තායි නෝනියාව වෙකුනේ එක්තරේ කිමෙනි බිල්ලි පවුන්ඩ් එච්චේ මේ අගෙන් නුකරේ කොම්මෙන් සකයක් දැක්කා මේ හැමෙම මේ කුරින් අවුම් ෆා කුරින් වික්ක මට්ටක ගණේපා හොන්න එච්චේ ei dua ni mahumma fasa dakwa installment usulum ganefa hun necchi komuga vias echi samawo men ganefa hun necchi gotu beleve adi order ufatta hun necchi vis eves sama gefar pura gannechi komuga na eves himane jeheri zakatu mudalu awpura hame me gefar pura belu pura gahana ga bawethat adi ni gefar pura mattaka galevikku mattaka මීහා හොදා පහුන්න කුම්ෆුනිගේ හිස්සා අව මේ හිස්සාගේ වාහකාග එබෑ පොම් පාකොල්ලන් අදි මේ ගලපා බින්ත නූනි ඉමාරත් හැම ඒකතරේක වන්නාන එෆාර කුරුමට්ටක ගලපා හොන්න කොම ගවනවා අදි එබ්ස් මම්ෆායි බයි මේ වේපාරතේ ගිදේ හිදුමෙත් එමෙ හිදුමතේ උසූලු හිදුමෙන් කොම ගා වේනමස් ඒ හිදුමතන් දිවේ ආම්දෙනින් මෙස් ඒකතරේක හිමනෙන්චේ मी कुरुको आगमेंट धन्यवाद वेलम मी खुलासा कोल्ले मेंबर मी दल्लोती आगमें ज़कात के मी विफार मुदा हिसाब कोरा होगा आगु कुरन जेहेली कोंग एरे गागत ये वारा कोई मुसवाल गैंगगत्तो नूनियाम होलसेल प्राइस तो होलसेल अगत्तो वर्किंग विक्का अगत्तो रिटेल अगत्तो නූනියම් ඒන එමුදා ගන්නගොතෝ නූනි ඒන එමුදා මෙහර වික්කා අගොතෝ කොන් අගෙත්තෝ අවුන්නෙන් විපාරේ පුරා මුදා අබු පුරා අමු පුරා ඒක මේ ගෙබෝ එකින් අගේ එක්කොද කේන හොල්සේල් කො වික්කා අබු අනෙක්කොද කී වකි එති රිටේල් කො වික්කා අබු අනෙක්කොද කේන ගැංගව අනෙක්කොද කී අබුතන් මේ නත්තස් වෙන්න මොන බාසාර කො මිහාර ඒක අබු බාසාර ඒන මිහාර ගන්නනම මිහාර කියාවරතු ඒක विमर्शना के इल्वर विदारो फोनी मी बलम मिजेहनी एमियक वेफार पुरा मी वट्टपाने पलंजे बयम वेफार वरिन्नकी होलसेल को मोळि विक्कामे एमिजम होलसेल अगु एने वेफारी अव पुरार बरिन्जे मोळि होलसेल को विक्कामी है मिजम होलसेल अगु ए अगत एकम सवाल की होलसेल को एना विक्का अगु तो होलसेल को बाजार लिवे को नगु तो नी आवगन में आगु पुरा मेजेहनी मुदलो के आगु ने फिगोरी तफात आवे तेगोरी मेगा गोड बेलेवेनी मुदलो का अवक वाणी ए मुदलो के सक्या बाजी बायरुगा मार्केट वेली बाजारो का मिहार ए मुदलो आगु ए अस अगत ए मीहे वरन अगबोड को गणफ एच्चे एंगारवार आगु एट्टिस दान ए ने सक्या बाजी बार आगु एट्टिस दान अदि मरा अबे को बने पे विच ज़का वाजिब और एक अबु बाजार को मच्चे में सुरदा एम जिया मेहमाने की इति कल्प वाणी ज़का वाजिब और बाजार एक अबु विक्का अबु ने हदाफिया में ये रंगोल को गई एक सो मिस्किन न फकीर न फायदा बोडवान ए बाजार अबु पर ने विक्का अबु बोडवन जा एक माने की फायदा बोडवान ए विक्का अबु में दी माएगा ने बिस मसले वेचे ने एको वाजिब मेंबर के कोगात बलाकम गाना दई ज़कात वाजिब आयरुगा बाजार बोलना एवा होलसेल को विक्का बेपुरु होलसेल को अबु हद्दवानी वकी विक्का बेपुरु अबु हद्दवानी वकी एक अबु दिन सवाल की देबे होलसेल उसपुरे वकी में सिक्का एमजम के तो अदा एमजम फिगोर बयान कोरा कोने मिगितरे एनग व्यापारिक बोडक कुरानी होलसेल मामलात तो रिटेल मामलात तो बरंजे बोडक कोरे मामलात वेना मुदा उकुरान बोडक कोरणी होलसेल कुज्जाम होलसेल को बोडक कोरणी वाकी मामला कुज्जाम वाकी ए बोड बायका इससे को कोरो ए एमरा गळवत दिमोती में ज़कात
nereni pon ichkunto ekmane ki mehar mudalugu terega mudato sida zakat nereni nuniya mudalugu badaluga e muda awqafa nabudu fasato zakat deni jumhur figuring raya ki zakat vifar mudalu zakatuga nereni nabudu fasa zakat deni nuniya madi dinara dirham fasa gotu belu kuris e fasa gotu belu kura ichkunna zakat deni ekmane ki misala mi gotu gori එල්ලක රුපියල් නබුදු ෆැස් ඒනගේ විහාරය බුදලා ගණපාවරි මුදලා ඕනර් කොෆරි මුදලා එවරියා එච්චක අබෝ එබාර මිසාලක 5 ලක්ෂ රුපියල් අවුන් බලමයි 5 ලක්ෂ රුපියල් මුදල ගබු අතුපොරි නබුදු ෆැස එල්ලක රුපියල් එහෙම එක් මානකි ඒනගේ ඔති හලක රුපියල් හලක රුපියල් සාලියු ගෙල්ලීම අන්න ෆැස දෙහි zakat budu mere me medenne vi biometricsaki hedun gamis patlun adi hardware saman dodeyam software achi vikarachi mer me suwala vefaddeni hama ecce ge zaatuga nerevidana to halakka rupiya ge 40000 ko lebbe abuge muda computer ka phone ka ataru patluna ayeka gamiha nigota mudarun devidana to jumhur figuring raya ki nuna ke muda deni ho fasanne bai bekalo ebole udda kurababa mudawas nerevidana kaw khasako fagir ga haja egota hoychiya muda nerevidana salaka mujtamaiga annawunu datikam hoychiya nuniyam finimusumekka mihun dana saman dakim honna rawtikka emihunna parega daradini mai bag go sechi ganna undago ayrekka e bahuri me hidmette kumfunne zakat wajib goti e mejja me mehun deni muda logotuga e logotuga e mona me beenu man muda ei fagiru mihage tanuge haje miharu niya purani nabudu fasa gore e mihunna miyogudu beenu fa mudalu e mona ehiterika forpot e mejja kaabo tekcha gayagala rajala fini salama koddene fini heduma evuriya anchi deni අවුණ මෙහාර සර්පනේ බයක ලාර්දිය කියන්නේ නෝ එහිකාර ගොස් තරපු එච්චිකඩේ ගන්න වර උදපුවා එවිචාව zakat ගොතුක ෆකීර් මෙයා කාජිලියා කරාගොතු මුදාවස් නිරයිදානක විදාලතු මේ රාය ෂේඛ් හුසෛන් බතේ රහිමහුල්ලාහ් බොර වඩාගම් ෆාහිම ආමුසුරකු නිරේනි නබුර් ෆාසහෙන් නමස් ෆකීර් මෙයාගේ මස්ලා නියා කරාගොතු ගවන්නම අම zakat මුදල zakat ගොතුක නිරයිදාන මුදාවස් අනේක ඉමාරතෙක් බයක මේ දිරුලේ බොතල් දෙකෙන් ගෙදරවලන් ජී පුරජා මම ගෙදරවල සාමානස් දෙන්න එබැයි ආයත් න්‍යා කරගන්න එහෙමයි ව්‍යාපාරි මුදල් zakat අවන මේ ખુલાસા කොල්ලේ ඉෂාලෝ ඉතින් මොකි මේ කුම්ෆුනි හිස්සා කරන්නේ මේ කුම්ෆුනි තවගා මේ හිස්සා ආපකම් මේ ෆිගුවර බයන් කරන්නේ දෙවත්තර ගවම මිතා පාහ බලන්න ඒ බයි හිස්සායේ කුම්ෆුනි හිස්සා ගණකෙන් ඒ ලිබේ ෆෑදාය හිස්සා ගණක කුලමේ හිස්සා ගණනේ ෆෑදා අනබ්බයිකි මේ හිස්සා ගණවිකම හිස්සා ගණක කොමානගේ බයි කුම්ෆුනි දකි ඒ කුම්ෆුනිගේ හිස්සා අබදෝ සිකල් මාගඩුව මච්චක ස්තිරියදයි එච්චකි हम गणविके मुदलेगे विकेट कुंफुने के व्यापार मापड़ फुलावे ए कुंफुने के बेनुपुरवे व्यापारे के जमाना का वर डिमांड बोर्ड अच्छे कम का वच्चिया ए कुंफुने के हिस्सा हम कुल्ले का ए गल्ला का वर वर मच्चे हिंगाला एने बेनु का कोम्मे ए कुंफुने के कोम्मे हारा को फायदा लिमुनी मा ए फायदा के एने के हिस्सा नगा ए बेनुपुरा कनु फायदा निस्बत नगा कनु एने बेनुवनी बेनुपुरनी ए कुंफुने के हिस्सा मी होना विक्का ඒනකදී තමයි කුඩාගේ මෙහාර කුඹුනේ ඉස්ස අබවර බොඩුවේ එහෙම වික්කන එම්බිචන් ඒ ඉස්ස බෙලෙවෙනි වේපාර මුදලෙකුත් ගණවික්ක මුදලෙකුත් වේපාර මුදලෙකුත් බෙලෙවෙනි ඒ ගාමු හිමනාගේ zakat දක්කන්ජේ අනෙක් බෑ මෙන්නකි ඉස්සාගේ තෙරේගා කුම්ෆුනි ලිබේ ෆෑදා හාසිල කර කොම්මාරු කුම්ෆුනි ෆෑදා බහන් එම්බිචන් ෆෑදා උම්මිල් කොග कुंफुने के हिस्सा में किरे एमिम zakat दकानी ए कुंफुने के फायदा है दिले मिंबर को मारा को zakat दकमदार ए खुलासा को कुंफुनी दवा आम को मोल चीदे कुंफुने के तेरेगा वसिमेने खिदमत दे कुंफुनी दाव में पूरी फाह को कोचितो में अबु कुरार हिमेने मिसाल का
mi hotada mi huna khidmat de tanta etanta ay pore alamare pore elwe pore mi khidmat ku denu ku attiya tatta samsala huriya che pore aamuko pore marotage pore embejja me investi ku zakat wajib nuwa zakat wajibwani e khidmatun libe amdani zakat denjeni khidmat de konfunita ko vejja me khidmatu ka amdani libe sa hota antar vejja gestungas unit mi faturoringas emun de lari ei ecche kabbalani lari hodu mattaka emun de khidmatu ka beru kore ehni wasiyat එක nubalane enna restaurant ecche hinka ko vejja me mane ki ita honna vikka muda ඒ තරුකාරි කමුගාස් කොමෙච්ච කමුගාස් අදි චීස් කමුගාස් කාබෝත් එහෙන් තකෙති කමුගාස් එචියේ නිසා පොරකෝ khidmat de kunfunito kumugawana me khidmat de beru ko aalintaka wasilatta meri tereka himana kanu jeni enms himanani e khidmat libe amdani e amdani ke sababoy e inhar wima e na jeni e kunfuni ke zakat de te miga onna masale me kunfunito ko zakat wajibani kunfunita kan hiye kunfuni ke sadharana me me kunfunne zakat wajibani අස්තුක වාජිබවනේ හිස්සා දාන්න එමෙහුන්ගේ මුදා මුදලේ කුඹුන්නේ කි එමෙහුන් වකීලෙක් ගොතුක බේනෝ පුරා පරාදේ මුදා ඉන්වෙස්ට් කරපෙක් කුඹුනේ මච්ච zakat වාජිබවන් ආරන්තතර ගෙමරණි එයි එම්පස්සුමුක එලොක්ක හිමනි පවොච්චියා තිබන්නු පරාතු zakat දක්කන් දෙහිනි කුඹුනේ එමෙජේ මු zakat දක්කන් ජේ එන්න මස් කුඹුනේ පරාතු හුරියා හිස්සා දාරුගේ zakat නෙරපියා ඒසමම zakat එයි පුදේ නිතර නෙරේකනු ජේ ekam kumpul dorre ko bejam e namille e hisab pada e zakat ere jehere e sharuta namo ak bhagwan dengoti ni kumpul to zakat masala ga february tafadu ehin botus bayan qurafa e mi kumpul ufadda takiccha balage zakat denu e misalaka danduwa qura baykam gawanama danduwaam usul zakat de wen saum denne danduwaam pura danduwaam zakat wajiban hamegeni e usul zakat wajiban kadura amegis kadura etanye den libe amden zakat wajiban ehma usul e kadura amegis kadura hadda kunfunne ko wejjana usul zakat de dana ennes enum bawante ko fadanya zakat deni ama vepar mudal usul efo den awon balalani me ye kulige zakatu ga me nisab hamwanama e kuyya enghar wema adugonna fasal zakat de misalaka apartment ko ye deepo apartment kulige kuyya ge 10000 rupiya noniyam 50 40 rupiya emdima 10000 rupiya ke nisab hamwa ada de mera armite ge nutum 4700 rupiya wa ka milakkan embima e fasa libi uli gotuga libe fasa libi e fasa engaru wima zakat dakje uli gotuga libe fasa engaru wima zakat dakje adi mare gurdane ena tuga uli fasa no gen fasa des emu jeve sekko padakka eko uli ek jata on bala ko jabe apartment tamu libe uli gedoru ko yedde libe uli none car di hodas adi bime ko yedde hodas kommeche ko yedde hodas share gotu modde kommeche ko yedde hodas ecce kulli be kuli nisab hamawe kuli ke amdani engar way atugona fasay salsa pradda zakat dakje ek mane ki kuli libuni ma babutu komme fara ko kuli libuni babutu zakat dakku wajibuni kinone ei kuli liberu hurdana misala kene dakje etaga biluhunnana adi ene dakje daranye sodana ene ge gannaje samana suradana emja e kuye kene amdani e amdani ene pura harawtam koream gos enghar war faradu annaga baaki ecchen korjam zakat denje kom mihe kordan 10000 rupiya koye tantan dibe mihe enna mesam komma 10000 rupiya ene muswe nagalo libena anna mawes enna mes ena direlwa beru kore mimbore koye libidan 50000 rupiya 50000 rupiya ki enage aila balanta komma faradu munda ko adoko bejjam e 50000 me rupiya furtam libe hisab karige engar war enatu ka lohurdan lari emecha me mane ki nisab amawar pasa ne dijam zakat zakal hoje kuli hewa ene amdani tere gimene e amdani libe hisab karige ke nisab amawa 5000 rupiya 5000 rupiya ama ko mecha nisab no
Islam terike enga waruga e natu gonna faasaya ko salis ba ko lebba zakat nerinjere emi khulasa ki meduge mitim masalaga emi suwala wotiya e ba gawu ko do kolali suwala netiya ni maduma inshallah और में हमें ni silsila ge darse onnan irad kurbi ad idanu Fengi gitu. Finger galam pelu pura feng. Fennu je na pura. Ek avunu puri faham puri fena ki galam gavi kar galu fennu ko dekhilu. Eme je yena pura hara dena kare kol baya. Fennu. E fennu be avunu je nahi bana kare. Zakat. Bimuge puli kana avunu to zakat de. Bimaki ena dakka ich. Mane ki ena dakka puji ena fardu. Bimukuri barabar ena dakka mun dani meharu me mudalu nisab hamepa e mengaru be zakat me dakka kere. Komme hara ko somma ko salo kuri ena dakka mun dani. E mecha mengaru waru ko munani ham kuri ge barama kuri ena dakka. Enu eme dakka ba e baaki hunna eche kun ta salsa pore pelereje. E tembilu kom gavis current bill kom gavis ali taruga puri kom gavis ali ta mase para mozo musara kom gavis e uri achi ki mammo gena dakka mun dai. Ema echi dakka je dakka baaki uri eche ko zakat de je. Ena pore je harabe. Ga Fenuga gedula balani migalam batta puri cement opurje kotolo puri cementia gale bikkani visalaka ainchi gale 5 rupiya bikkanja 5 rupiya ei galuga evara adu pura den galam genassa una cement saja ekko cement ekko e cement abu ekko galuga opesaka wala suwanda ni suala ki kumfuni ge ni nisab kumfuni faada nisab hum wehen mes kumfuni nimme faada no bas emme jaham balanje puri biye gaw baad ki masalai ei algon me faasa niyaga meri daranja deepa egetere awam denne ekaki ebba ko daranja ki e darani awon beenu bima libeen goda duniya kalale ka muddete libe goda libeen kama beleve daranya nulibeen ko beleve darani em awum denne vi libeen kama ummeedu porave darani algon zakat fasaga himana jeyene ei algon menna atuga or fasa padechi em kumfuni tabu mede nubahan demies ei kumfuni denechege kumfuni dene ko beleve chehma et qiyas porweni libeen ko beleve fasa enge emeje fasa ena himana je dengu gote ki dar ekgote ki faasa awma himanan je puna arfara ka faasa himana ka zakat dere faasa ena to kanura da hembejam himeruni e faasa libunima baaki aharto zakat deruni ei himenu mane ei paharage kommara ko nere ena to nagu faasa horada hembejam kommara ko nere ka je ekam komme argo zakat ega wajib fe innani e faasa ama e zakat puri garta ka nere je hele sam Quiero. Libe faida होत libe अदद नेगे आपको में जमानो कुंफुड़ी का होगा එහෙන්න නෙවෙයි බානේ ඒ හිසාබ් තේගේ නැස්කම හරි report එක එකේ කොන්නාර ඔඩිට් පුරාන් කරු e faada behimata awma libeni medenwa chik faada nobehiyas e faada ki awma liben hunne cheke
ඔබට එක්ක පරදවගෙන දාපම වෙච්ච මේන බාහන චනෝන එන තුලකින් උපුන ගෙල්ලු වලි එන්න දෙක ලෝකෙන්නේ එච්ච ගුලි බේ was wala pai يعني فرتنا هر فائدة عنده එහෙම දෙහර රූපය දෙහර ෆෝන් ඩිවිජන් දෙහර රූපය දක්වන්නේ एडवांस लागत पर मैं सवाल है कोई ये इमारत का निकार है बदे एडवांस दारी पुली नी कोई ये निफा है कोई ये निफा निहा इधे दारी समाओं में मिलने मसला किधर वरना सवाल की बाइक पर एडवांस लगा दारी है कि पुली के तरह का बही के हिमेली के दारी साला का 1000 रुपया तालो पुली को में जब एडवांस 1 लाख रुपया लगा बेटा पूरी अंगा गदीमा देख කොම්මේ මහපොස් කොම්මේ සර කෙඩමු බස් एडवांस එල්ලගේ पैसा පුලි ඉතරේ බඩ බස් උසුවා එමිට මෙක් මානේ කි එයි ඒන ගෙච්චලු මෙයන් එන්නු දක්ක අපරි पैसा ගේ කුයේ දීපරි पैसा एडवांस अनेक बैक एडवांस की तानुके सिक्योरिटी नगा तानुके सिक्योरिटी नगा इचे एई विशाल का कुल इमारत दोपल्ला बदार इमारत के बसकार बेलबे को रखिया एचे कटा में देखे मेक माने कि ए फैसा है कि एक को लिबेर कम उम्मीद होने चलूंगा लिबेर किहा वर्ग को मैं साउंड करने के इमारत मेरे भी अपन को 50,000 रुपया एक को हम उससे पे और गिरफार इमारत मेरे भी अपन ने तो दखल दी हेलो एमे जे के माने के फैसा है कि आओ बनना हवा हरद पुरे पूरी फैसा है कम बेले हेन में ए फैसा आओ नंबर लिबे बता उम्मीद पुरे को बच्चन ए फैसा आओ में की मन जे उम्मीद ले दीजिए ए फैसा पुली दक्का कोई जमी बनी कोई एग्रीमेंट निमिगे अमरा आम एक आसा नका दे एंगार के सके के लिबेरे को उम्मीद कोडे और पैसा है को बवीमा साहब निम्मा विरुद्ध आदमा सवरका शाम अन्नान सुब्हानक बिहम्दिक अशहदु ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक वजज़ाकुमुल्लाहु खैरन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू